Oke, mau boras ako sa nang kaswabon. Sa nang 15 hari bulan 3 kita daw Dubai no. 15 hari bulan 3 pumabay no eh. Puji Tuhan tu kanu ta kakagud kapag yampay iswanggot panambarasan panatalayanan da kaswabon iti halik piad nakatangko sila timpo dati. Nakondar-undar dadi let piramutan tay ko page iloho di manaw panawat pero nalinay dat pengimbulay. Jadi puji Tuhan tu natutundudan dari di kaswabon no bay no. Nakaimbulay di lo manaw panaw. Ikalansanan dat ay alumi si dalo piramutan dati gisam dati no bulda gi. Kaya kano misi sa takapod iswang sambayan. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw tu katilang musihay pagyampay ka kaswabon no bay no. Ikalansanan dat alumi sa piramutan nagi lebih pun naman tak pakinanghandahay gisambain na po panambarasan nakarait di nuno na pohot ay bulan he kaso nga amo orubat. Pangungkab paindalanan dahay miyontak di karohyan. Pinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Nakolombon dit pingas ki. Kakuan po lang nakolombon nga paingangis ako. Ako na po paingangis nga painggayo. Panatalayanan nga bulo bogi. Komon na po nga turot ay pangungodop, turot pampapanaw, nagi pangangakan. Ay mangko. Bayno na po nga ay tuluh na pod panambarasan natin it. Numan pailiho dahiti nga do tapat kapiho. Suatu pertarungan yang tidak seimbang. Nga it tulud ang akoro ilobo nga may kuno po di pailihod pisangadan dit amu mirantay. Kumbal ta kay kapuriman na paingkurot ti kamayan dat tidak seimbang. Siguro. Sakira na po dat ay mamanaw ta ko salipar sampaping aragang salipar sampaping otamo miyagalo ginayo ipiay watik ka miyagalo nga ay intangan to kay tulun suay na kita tulun gi tay ko migayadong siyo galibang gaduo tay ko wanan gaduo isalipar kada borosad ay amiagal kada borosad migayadong gibang muanan piahit talumpak dati sakirad piolonan dat papasulob ba ilapap inapay iwanan nga pagibangon igalibang pawananan nga suay na hota sarot tulun dat sa irako kita iya dihat pamaguna dati harasangulo na tambalot dat nakarait tot minainek haji haroy matugay kayo nandat amo na munan talumpak kat sumuang amo ng salipar nga sayra na po may kadiri tumaga ka salipar kasi mo'y atagak salipar no mumuguno ka dit galibang gaduduho teko uwanan gaduduho yun na po manum kompom mo ta atagak puwing kan naging mo ito kakaramayan mo sayran po mo ito kakaramayan nga may napod atagak at talumpak no salipar no pakayad no nahimigayadong wanan gaduo teko galibang gaduo tatap na tagak suway ko ngayon da tasula
ngon ditasuh di Yusin tu salipar na gali banga ngayon gi. Paingkuran aku gya kamoyan itit ay pialaan da it akap itimbang akap irantai. Itinapa kamoyan dat kaboboyuhon dat penting diri nga isoot pangunsub baginawat tulun di bobosat og adaras. Adaras. Bobosat agaras kagumuan nga irihot apurimanan. Iti pisangadan da kapurimanan da tisam tiso di kapuriman da osyanan kumatulun da suway nagi iti tamaha ando kapitimbang. Mantad ko kaboboyuhon dit mindaw-daw pentingkan diri sendiri teko cinta diri. Iri na po nga it kapurimanan di bobosot agaras inapandahit kapuhangon nga minsiriba intangan pun dati pa yung puli nga inapay karaton idi nga minsawat kalantoy nundo. Manta didi isuang pod buru-buruan dati kapanahakan dati montok dat buruan da kinarahingan ay sa indohot kasimbayanan kakuaan pa nga iyat igitan kapurimanan nagi ginawo dati sendiri. Man na padit paniba dahil nga iti na padit ay kapurimanan dati luman o putay dit paswabon kanihab iti na padit kamayon dat mementingkan diri sendiri nga ilo nahi kanu dat menumpalid ilo ni kanud mamutut ilo kapurimanan dat ay kapuhangon nagi mila nagi manumpon dati mumusik kasonongan inapandahit kalantoy tay kay kamanang dahilo nga ilo na kapurimanan ng korohian toko korohian datinan dati sendiri. Manahak teko papaindalan tokod buruon sayra nad iati na po nga onsub nagi mamusus toko di pelayanan dati sayra iati na po nga haro kapurimanan dat ay idahi harati kasianan nga anda mintalang teko inapandik kaubasanan dati didi nga tumagak humon na pohom sakira na pod man dati pausaw kasarilot korohian dati teko iati mindaw-daw nga inapandahit kaboboyuhon dat iswang da panatalayanan nga tumagak ka daw. Sayra nagit iati na po nga oigitan. Idi ginawo nagi ikasyanan dati inapandahit man dati paindalano dat montok ko tulun da suway nga manindo sa mulyanay miyampay di kaboboyuhon da amo mong sikaw tay ko inapandit kapanahakan dati nga ogunohindo dat iti di aiso komoyon iti di iadadan iri nga miloh nagi kadaud mongogos iti kapuhangan dati kapuhangan na ginaw dati kumatulun da suway iati na pod sebagai pananud da kinarahingan nga apatut toko dat ay papaindalan di kaboboyuhon dati miyentok dat ay panudukan di pentopot
om nagi paingkukuran aku ipinakita di Yesus sendiri isuang dat memusus sakorohian sendiri om nagi papaindalan dat kamayan dat opusau memusau kumatulun da suai. Jadi setakat na pod gisam na pala narikat dati dat naretan dati dendo papakita dat haray ti pisangadan isuang dat kaposian dati right no padi ka panatalayanan nga misaybaw pisaybaw diti karahianto ko om nagi ikapuhangon ikasanongon om inagi karaton. Sayra na pod iati na pohom oy gitan iti kamayan dat pentingkan diri ina pandi kapuhangon nga opisok. Ina padahi ti tuduk di Yesus sendiri nga haradati kamayan dat pengorbanan. Ngati pengorbanan iti bo. Pengorbanan. Mamusaraw kuno sumo noom tapot tinangkod miagal ka iti kaisisan to kod dusun ministry. Tapot tinangkod iti napot ay paindalanan kuti sebagai mo namboros sa dusun ministry isa tu pengorbanan isa tu pengorbanan iti ka nuno kana ginawa kod mimbulain mo ti iya di sumuno tapat itu jadi kapiad iti na po nga pengorbanan montokot ay kinorohingan tapot tinangkod iti na po nga pengorbanan montok ko makikinangaw dusun it boras sa dusun haron mimbulay iti di mo tumbayan ako iya kayo nga haron nagikadawhot ay paguhatan dat mintalang isuang nga nununuhi paindalanan right na po nako pelayanan montok kinorohingan nga tapos tinakod iti na nga pangorbanan ko nuno ka. Nga ina pa di hari Minggu nakawaya ako dit isaot ay mila nabuborosan da training gat pinindalan da jabatan komunikasi maya di Pasar Helmi inagiwoyon dati mantad dat maum Elde Golden pira-pira pohit ay memuruan isuang komunikasi noray tandi dat iso na po kadaut ay nakaindalan isuang got pelayanan khususnya hitid Sabah, Labuan, Sampamagunan berdiri nga iti nakapaharoh takos ti siaran dat isuang gaboras sa dusun. Puji Tuhan tu hali piad ino katuo-tuo no ngay at kagumuan mo kinongo nga hirini kamayon dat gulungan man po di dumalayo nga gulungan yang gulungan sasar teko gulungan terpinggir ni mo katarpinggir bo nga miagal lidit milo nagi borosan dat adadan bo pakuan na po nga miagal po lumolahing dati sayra dot hara kebaktian online nga kagumuan dia nga isuang gaboras ay Melayu kan po Melayu nga isuang gaboras sa nanggiris. Jadi puji Tuhan tu ina padi mololahing nga sa kurang-kurang manikid kasuabon teka milahi mo maguli dat nunuhit kapag yampayan dati isuang panamborasan boras sa dusun gisam haradi kasiwatan dilad korongaw apian na kapya kasuhut ta it dusun da kayo ang aralom mo tidak ko dusunin da ko it oritan ko nga haro pakatunda imilo tapos ti kapyad ay
iso imati ka ngono pa retay ka mo na pangurbanan kada da ko borosad iho. O insanan takot ti nga kasuwang takon dati ka mo na pangurbanan. Kay si saan dati nga pangurbanan takon dati. Eh, dondo iho paingiri kaud hiti popolambus dat ay boros-boros maya bayad dondo no patim itit panatalayanan. Aku na po paingiri kaud ditim agumu no hot buruan ko. Tu ay doho no pod kapurimanan nga aku milad pairikaw harano kadang-kadang mangkud katagadan nga nasawod iya hindi ko pita kondorong mo kondo po nga katagadan tu kagura nga iyo na po ako milad paingirikaw harano po asukupan da tadaw nga ilo na gid iso ni kadaw ti pangurbanan matuti gid iya kayo kadaw nga tapat kabiya nga pangurbanan ni sarohan pagid mantad da padi dit har kapag yampayan takad iswangget kay sisan da boros sa dusun sumbang kaswabon nga di da ko ataranan dat ay haro podihot haro podit data iti telepon iti ada kampay iswangget ay kay sisan da boros sa dusun da tinu ka nah iya kayo nga ay kotoron gid om orohian to kono pod kapag yampay maya pialet kumin ngay pangurbanan mo tingay lo mamutong nga mangisangis-sangis di Elda Melbourne dat kuro to ino pay di gulo mamutong ay sa pikanday-kanday bay na no pa di nga adi ataranan paimpakit di hat handphone di kada pondad o sila po nagidi telepono kaswang hiri mangkukat panahaw ay nakay piya kung mamutong ko sa dapoy si pamutong nakanta dito nakay piya mamutong nga magalang pagyad dun lagi jadi itinopoton si dot ay panudukan ni Yesus nga iti kamundo pangurbanan. Kudi kayo mamaratim nulad iswang nga boros kapiya dati. Nga may napadi ori bawat ay pagangatan dati nga agu mo pangurbanan dati. Iswang nga panatalayanan pangurbanan da timpu pangurbanan da timpu iti dondo iti nga timpu no mo tiwo. Pangurbanan da timpu. Kasap takod popoyli papatahak itimpu dati muntok dot pelayanan da kinarahingan. Pangurbanan da tusin menuang koy kadaw rilod gid iho nga menuang iyo ko nga menuang sa pisuang-suang takano pod ay data da telepon ilo nga iso no pangurbanan o kon no padadi ka panuang ga data hom gumo na ko ngayon insan kaswabon miagal doho 5 ringgit panuang da data puji Tuhan to haro higyahat ay double na pangurbanan sa dapon ay tadaw ko ni hab haradi minamawasapot ay intay dam harohon ako suwang rilod kasyo intay ko ato kay puji Tuhan to isiyo na po nga double na pangurbanan berkorban pa yaw muntok ko data hadisyo berkorban po muntok ko data dusun ministry puji Tuhan akan na po ka ilo isuang dat kemampuan dati iti kamilaan dati tenaga dati haro na pa itulun dat apatut o haro keperluan di siyo nga
iya no pay haro kamilaan nom iri na ipay nalanan mo. Di ko sodop mintong ako no Facebook haro diti ngahilad Indonesia sampapinggot kayo ng dati menurung ga motosikal naragma tu bering ga tayarid dim adi mila sakayon. Undorang na ti tulun hingga ngayon no kam om tumilambus sa mamanawd ay turumikat ti harap mamonset ti muto ka. Ongoy pagi humitulun dot pick up. Sera ni humi pick up ngo suhuta i manurung ga mutu pasakayo i mutu diri pick up poto do kori kata diri lakusop pamutu. Kori kata hiri bayarahi pangaisyo tambangit i lori i pick up paminongoy. Tok susuai ti madi ti lumohing lohing got. Ori bau di mo ka kita pod iya di nga mamiwahig-wahig ngay matoh ko. Pakuan na pa nga akito takotid iso no ti kadaw pangorbanan. Pangorbanan na rin diri. Jadi ngon na padadi intay guas na pod ay panudukan di Yesus nga pangorbanan. Iti na po kamon pangorbanan ay gumo na paralan dati tidak semestinya kausinan nuno na pa harod idati nga miloh na dati man patumboy o montok dat pelayanan da kinarahingan. Nah, ato kay mandadat gisombot kakaya kaya ako pati kaya ako no pada ato kay mandadat gisomtir di nuno na pay harod idia nuno na pay harod idiam iri na hot ay mila dati paburuan iswang dat pelayanan tu o gumugi ti pelayanan iti om asaru dat iti no pakamon da pangorbanan iti nga pentalangon kumat tulun-tulun di otumbayaan om nagi hali piad ina pait pangunsuban nga miagalit ay alogod ko pia karangahan makuro kakuaan na po nga ay so naralanda suway dot manalamat iti tulun mantadet papisuay dialog it mementingkan diri. Yesus antakan da pampasid hiti pamagunan minanahak ko isoot kapagalan di pentopot karahit dot puasa di boros kinarahingan. Jadi nakita na dati itinupot pangurbanan dat pinatudok di Yesus sendiri nga iri no hit miagalidit iri ni bobos iri no hit timpak mantadit o insanan o kapagalan datit ti kamondat panatalayanan. Tingkuro to kayati miagal naritan di songkon niya mamadarama nagiraha nga ka dui modasi to kan lagi akon padid aku kurani kamon mendar maorgan sapa ni mendar maorgan aya agak tumati ay gi piguli-guli na di datid mamaray ti lo kamondat mementingkan diri nga pingkuro magyakapya kamoyan nilot mementingkan diri ilo ay osonong itulo ko arat to kapilo ko pingkuro ina pay araytan da hirid hitid panambarasan natin kasabon bay na nunuh nang kuot kakitanan nunuh nang kuot ay tua-tua kaboboyuhon iti kamondat pentingkan diri kana pod hiti nga iso no pakaboboyuhon dit haro muntok katulun dit mementingkan diri nga harati kamondat tamaha sifat tamaha om ilo no mati misap
di ti kamondo kapuahangon da tulun na Kristian. Ina pun de tua dat mementingkan diri idi nga asaru dat papaintalang nga kaposian dati maya dat atau ko papaindalan dat buruan dati om asaru mamaguno dat titahak kakinarahingan ipinatumboyan da pelayanan da hiti pamagunan. Iso no hit numan reto dahilo iti kamun dat tamak umbalay dega mamumuhon do mo tamaha kaya kamu mamusaro kunom ulum tamaha ako dit haro hiboy timpu-timpud tamaha ibo di osondat kapilo tamaha pengkurati kamunda tamaha iso no pakapagalan no retanda ti disong kanihab nga siod haran no hit kagalagal miagal ko pili tanda-tanda no kuroh tu susah no manalasay ti pioli tanda-tanda o kuwaan no po nga harala tamaha o kon ko ako'y lodhinggo nga tamaha nga suway mo tigyari hoy idohod no pakurimanan la suway rin antakan dit okon ko iya akawaya nga iya naginda ko piya kawaya nga mintalangit kapurimanan datid di miagalo ka daw timakan mo sayra dot right ko pangakan-ngakan miagalid dit mo ito ka na pumuli di hilok kaday o intangan nuna tilo nga iyo di bolyon nga nuno po'y harod diri miagali aiso numan aiso na dataliban intan nuno hit tusin no sejuta piaswang ga tusin no nga kay abagalan di iri nakantay tamaha di bagi ore tani di lakomon na sawo haron na sawo nga abagalan kon ga iya di pensuang ma tamaha iri gid kon ga iya di kare ay irinet o kita dati nga osono madadid ay isuang pia boros kinarahingan nga mili komon na tamaha ta kono po boros sa kinarahingan nga ato ko papasunod dat kumatulon da suway taysan tapot ka di tamaha taysan dati jadi intangan na ba isuang pia boros kinarahingan nga haray ti tamaha palagosan to kayo lo yaw ka kada to ko poilo iyayati na po asalamat haray kanta ko pito digi aratan to no po di sa sangulun pimanan nagidatid isiyan na po nga asalamat ka daw tamaha mo tinitid digi komo no po di iyo ho nga tamaha ako iti ay komad ay lan ko piyo o gumu bati katamahawon dati tibo kada dati borosad it kahaharan no iti harta benda kausinan right na po ko panatalayanan ngon na po di imbulayad iti na po panatalayanan nga miagal ka timpo tamaha to kay timpo ato kay manaha ka timpo kumakinarahingan piya kadaw hari sambat nga mantad ko kinatamahaw dati ato kay kasambayang ato kay kondorong right ko persembahan persepuluhan nanuan to ka kinarahingan dat rajiki kahaharan
mantad ke kina tamahawa dati persembahan persepuluhan nga atau ke pagulion kumakin rahingan mantad det kina tamahawa dati ipiay kamilaan det tinahak talenta tinahak ke kinarahingan nga mada tokod papaindalan montok dot iati tulun sapi tulun om montok ke kinarahingan nuno pay harat idati nga mada tokonod ay harat tulun da suway dat kahompit haroy day dia kamilaan nga ako'y papaindalan tu mada kod oy landawokon madat oy landawokon oh isya tu itasarum makipirih ka haro na itiyo digi ay tilo no mo tilo haro karita nu haro makiangkat taparay pero di tambang man napay kaubasan ka pero di kaubasan 5 ringgit sang karung saringgit to sang karung mo dembokon iya pa nga 5 ringgit nah ilo no nga ilo jadi ngono po di pensamo ko komondet ay panatalayanan tok agumo mati kalau mokon dati isuang katamahawon dati right ko panatalayanan om ilo no hit ningguasan iti kamondet pentingkan diri okon no ko monompon ila palayanan nga oray tan lagi kadawdat ay ilo na padadit penudukan di Yesus sendiri isiyoh na dahi pinapakita datid paingkuroh na kuot kapagalan datid isuanggat ay penatalayanan minanahak isiyoh kopasiyan daw sebagai isoot ay sunsuyan ku mga dati om minak makiano hisiyo moidat iati na padanga papatahak dat kopasiyan dati mentok dat tulun da suway manta didi iati na po nga kanu dandad papatam iti kaboboyuhon da cinta diri om asaru takadandad ay hinggad asyo kanu takadandad papatam iti kamon da cinta diri tu iti nohit ay asaru dot anuan dirogon iman disyo pasunio da isuang da ginawa dati tu itinapot kaboboyuhon da cinta diri nga iso o tadon da kapatayon sontobit kapulangon da isuang da kaposian dati tu itinapot ay kasalihan kasucian kapulangan da isuang kaposian dati nga kanuh dot mangala ila cinta diri hinggad ina pa ilisih kumakin orahingan nga akitad ipagilitan na tulun sa pitulun. Yesus ada papatumbayo dot sangulunit ay orahian na mementingkan diri kasuang piad isuruga. Kemudian po nga asal pentingkan diri toko napi mananda kasuang kasuruga gitu. I will go to kan po dilo nga tangkiadan nila kamono penting diri. Ay sa sangulun pia itamaha ikanuhdat kawaya iti titigawon teko totabon dot mutiara tu nunu na pa'y kaboboyuhon teko paindalanon dati karay titi kamonda tamaha nga noretan mo ti dat iti nohit iso kaboboyuhon da sumambah berhala mimbulay ni tamhad isuang ginawa nga ay
noroitan mo tid isuang nga pelajaran panatalayanan dat ina pa itulun da tamaha nga akasuang nga suruga ka. Sakira gyud iyo ho anuan ko no pakuasa da karajaan. Oh, tampinay libit haradadit lot tatanad 100 ekar. Pagihumbot tulun iso na pa lot nga 15 ekar. Kamun na po maghihumkod hato sa tulun, siyam na po dam siyam mo tulun, hatos painsuang iya, dit man no po suwango dahirin ay 100 ekar. Anuan ko no po karajaan na kuwasa dati dim, ay tatap na, tatap na ina pa pasuangan ko, ay inahit ang upuahang. Akon kay tamaha ngay tampinay piya tamaha na nga ako ipaswangon. Moy na panusa. Oy, manusa mo tiga kapiti tamaha tapot kapiyo. Sedangkan na ipi ay tamaha nga ay orohyan di tulun na tamaha. Tamahang hay orohyan na tamaha gi lobi ko na datin it amu tamaha kapi mang apa tutod ato ko orohyan. Sekira na padadin. Oh, ina po hit makikinang dusun ministry nga ini ang puahangay. Ako kuron na dadit ya di harangay dadi hit tumitik semua kesiaran DM ada patan ko la sistem utama ko nga tandangon to o tutunan na hari ko pwede say tamahat yun di nga gisampod dom aysa po misin do or landa tityo nila suway ko itinapo nga karahit na suwang ginamo dati. Hari na kung tapot kapiyat iyati na pati nga papatam monongkiat to kalau kaboboyon dat pentingkan diri, cinta diri, tu ilok na naretandat ay mamatay, manumpalid, mangala, iti kapuahangon, isuang na panatalayanan. Okay, kaling pupusan. Sayra na pod inapailisik kinarahingan, nga kay magon na isuang ginawa dati inapondohit ay at timbabaan dati nga o gumuot kasuwayanan kinarahingan pengharap isuang ginawa tulun-tulun di atumbayaan miagalat iso at tudan dawaig papasaliwan do kaposiyon do pay ngampus nga montok na padiolo ipapakita dot kaboboyohon di apaduli kumatulun-tulun dit ay gorit atandasan nila papatudok ki kaboboyohon dat nagi mamaduli kumad kinarahingan ay sa mati imoniop do kaboboyohon do rohanid isuanggat kaposiyon dit o sikap do monompon lisi isuang kaposiyon sandiri nagi iti kamoyan dat mementingkan diri ina pa itulun-tulun dat ay papatilambus sa kaboboyohon dat yadi iyala na po nga lalay at kondo ko kita hidit tulun-tulun di haroda keperluan diolo pakitanon ang paintutunan da isay Yesus iminanahak ko kaposiyon pinapatahak ko kaposiyon daw umat tangawlun anagi mga kando roti kaposiyon nagi uwaig mantadet tudan da keselamatan ina pa itulun-tulun dat ay papatilambus na kaboboyuhan iti kamoyan dat pentingkan diri nagi kadaw nga kakitanan na padilo nga nga tuo
Om watu turos sakira turos. Om ai say komondet intangan lagi dati nga ay so na kokitanan dati isiyo na po nga ay haro kataadan ipamurasan daw. Mia galad iso akayo dit miloh demongwa. Imu sangking dati pira na nahapod taon among wa intangan nu nagi nga o kita nunad ay tagadon gidi. Tagadon gidi lo ka. Akong bala mangusak. Itong rambutan ang mangga agi ginakanuhon ay mangusak. Ngon ngay nuna akangay managad. Adeh pangwa kamat tagadon tiang motik. Ngon ngay no pinggat kayo guwas hindi ngay badya ay mangwa intangan lagi dati nga arugian to kan tagadon gidi ka. Jadi ina pa itulun dat komon penting kan diri nga iya di na kadaw. O kitoh dati nga o kitoh to kan lagi tulun nga giling ka pala. Susah ila tulun ilo ka. Mintong dia pon mintong dia itulun nga o kita nu nagituros nga atuh tuhi ay so na komon na kapuahangon ipo kita nanda ipamurasan piasyo. Om o kita datit isuanggat kerohanian nga ino pa itulun-tulun na pentingkan diri nga sentob na po di kahaharan diolo nga muntok na diolo. Ino pa day mandatin diti nga isay na po ipapasasad. Isiya na mga mot kamon po nga nuno na po ikaboboyuhon dat mandati paintalango paindalanon dati atari mo himo tidak tiri. Isuang dat ay prinsip kekristianan kanu to kadah da papaintalang papa kita di Yesus paingyon isuang dat kaposian dati miagalat ay tudan daway dit akong bala arasak. Ilo na day prinsip panatalayanan dati. Puji Tuhan tu insanan takot tinga hara kapuahangan dati. Among irodo nuno. Ilo na dahit mandati paindalano poy mogonon dati gisom dot o kito dan dati ot ay kaposyon sebagai sangulo na pananod na kinarahingan di pentapot hingga irinda pinatuduk pinakita di Yesus sendiri isuang ay kapagalan di pinindalan daw. Jadi hingga napod ilo napod pisangadan nga mirantay. Kada dati pirantayo manu tokod isuang no pisangadan dat kaposyon panatalayanan nga ilo no dat pinatuduk di Yesus sendiri paman dati pausawo. Alawon takonodot ay korohian dati sendiri, cinta diri, kepentingan diri. Nga ondos di sanang-sanang. O sanang mo boros nga sayra na pundod orikot nunda kopilot tuntutan hidup. Purimana di mo aga, ti mo tiletang Pinay. Nga may to kana porikot kuman kinarahingan itadon ipinapakito pinapatudok iti kamundat ay panatalayanan dat pentapot aran na paralan siya manghub dati. Kipahitiyan to kan dati panambarasan kasuabon bay no? Kanaw misi sa takon iswang na sambayan. Kinarahingan isong radyang sorga kung sikaw mantadot sa kadungno isang buat insan pod nailan dahil itinapot ay panatalayanan isuang dat kaposyon Christian kaposyon rohani nga haron nagikadawhot po nakisangod irine kamundat mumuntingkan diri
pensuang dati kamundat katamahawan dahay sebagai tulun di kawasan. Haro kasari kalau mo dahay Tuhan, haro koratuan dahay, haro kasari katumpolidan dat kaposian dahay gisambo ino pandit panatalayanan di nga antaban. Nga uhupay ni hay mantada insanani di isambot kanu hay dat mangala isangod-sangod di panatalayanan dat pinaharano. Kung sikaw kumat insanan makikinangaw, to ilo kadaw nga tulun-tulun mo di kanu dat papatilambus paingkukuray panudukan mo kaposian rohani di pinakitan mo kumat insanan ito. Kung sikaw Tuhan, to hinakasari kami yang paydahin na tanaw dubay no, isuang kaburu-buruon, tindalanon, kalidasan, amnunun na pahit, mandahay, paindalan na tanaw dubay no. Tinasamayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw na kinapagyampayan natin kasabon dubay no, orahiyan na po ay papailan isa kapailan, kumadati, kan mo ka kapailan iti mo, makisuti pumadit ti kaswabon na suwab. Makisuti po di kaswabon na suwab to sa dua tindalanon. Sumuborang garahat. Min suswab lagi jam kopirari di jam kedua. Jam kedua kantor di. Jadi makisuti po di kaswabon na suwab. Lulus ka. Kulang palulusan na ka na kaamo. Sakira na pod miyanta kakarahian na kinarahingan na kapiruba tako dot hopodom turu tadaw katalo atulan katalo hari Rabu da suwab kapiruba tako hari Kamis 17 hari bulan ay live ko na pod hilod epot buah kada di karuhang nga susah yan. Susah ani gindo ilan la milekan tad papahara nga iman pataw modot ipangintangan la kon ko right ko panambarasan dot panatalayanan milet it man po pangintangan tawon to diam hindi kapal tarabang ka. Okay, kung sikaw tululus ilo na papalajaran dati ay manguro hapadam turu hari bulan dobolon to ko gid o bas mamadabol di pelajaran gid. Jadi kada dati lihuad tumilambus to ko mampay tumano didit bacaan panatalayanan purwanan dat SDM Mission Sabah menikid dat pukul 4.50 na kaswabon. Jadi pianda suwab nga haroy kasari posunduran natin ihirin siaran dat awal. Man, takon do dobolo dot 17 hari bulan ni pelajaran. Bahin ako po, kapiruba takon serad kopi solot kago.